Baik, ada lebih kurang 8 gejala yang mustahak you tengok dalam badan you, ada ke tak ada. Masalah kalau tak cukup vitamin D3 yang datang daripada matahari asalnya tu, di Malaysia, kawasan Tenggara Asia pun ramai rakyatnya tak cukup vitamin D3. Di Malaysia hampir dekat 60-70% masih rendah tanpa kita sedari. Contohnya kalau tulang you rasa sakit, selalu bisa di papan dada atau di tulang kering, ataupun you letih selalu, senang patah-patah tulang atau reput ni, rasa-rasa macam retak-retak tulang, senang cold, sesama dan dapat flu, depressed, rasa murung, rasa sedih, rasa anxiety. Lepas tu you punya luka-luka lambat macam orang diabetik tu nak baik, jaga baik. Lepas tu otot pun sakit, dan last sekali sampaikan masalah alat kelamin pun dah tak berfungsi. Maksudnya dah mati pucuk pun, jaga baik-baik. Okey.